Kalong ke kubur ke basang pula shibun ke belajah kawai ke jelah pok kari ha ke jelah bihar ha ke ba wei urang ba belasan pos nem kerta bela syapan bena ba ulayap kat news nem menshua lalapat ba udang im ha Jhansi distrik jong ke Uttar Pradesh kane ke jing penpau ke lapan ki ia ke mukodoma penya breu ke belas lemba ha ke ba kupa jong tu breu pat laingut ke handman ke lasya set patok namar ke jing sya keno penya breu Katkum ke kubur jong ke NDTV kat bau kupa jong naduk ke tiga por ulak klat no kilaingut ke handman ke din benta syabar patok namar belayo jamin kamu kot duma ke lasim ya ke jingkela ke bakrau habaki pulit jong ke Jhansi kilalap ya wei ubreu balasyak pedrung kerteng kum ubala klat no hakikot kisla jong ki pulit ke Bihar ha ke por bekidang pahara man ke por ha ke hendriu turik ukelal kot Hapring ke jing toket ki pulit ke layatu bau tei ubreu bedai una tunipal bosong besa ha Doria ha Bihar bat kilalap bau tei ubreu ulasa ha ke kisnong la hendriu benai kenti ha ke jing toket ke bakham penya lalap bau tei ubreu usa marwei ha ke kisnong badangshan ulawan pai sa Jhansi ki kimi ki pa jonga kila klatno ha ke por bangadangret bat katengah jonga ke laino ingala slemba kelalong ke bakhadreu snem tadu bangala lijmo khadu ialah ke ying ha Bihar ulaong Hagajing toket lalap ba upal ulaja rengai haus nam arjar kendai ne kamensua haden gajing ja jong u kupa jong u nakaliang ke kemi la ujor ejahar da ba keno ba weipat kupa bat sangut kehmen kila penyap ya upal ban sim ya gajaka jong u una thuni ulaino snong haus nam arjar pra bar umon paisu ong ki pulit wei na kehmen ubala sya keno penyap u saten rapal ulaong para barit jonga upadan hakikam pulit ru ula syajar kerteng Henry Hadin ba ula kerpat jau Deputy Inspector General laweng no eka kerteng jong u na ka FIR nga ukupa jonga perarung kehmen jonga ngila sya set potok haduk prap nai kenti menta ngilami balayo jamin ula rap usatendra ula sosi mariatib ba nathuni udang im ngila lait khadu na kajing sya keno jong kajing penya breu laong watla kane ka mukoduma kadang sa aying bishar Henry yau nathuni pal la IT no sekret ke Bihar ban penlong ya kajing toket ke bapanya